Turagusuje cyane tukwifuriza umugisha w'Imana, amahoro, ishya n'ihirwe. Tugira ngo tukubwire ngo ukire ibihe byiza. Twibuke neza yuko ari umuhungu wanyu Silas Maker. Ibiganiro n'izi nkuru byose muba mwabiteguriwe na Silas Maker Rwanda ni Group. Tugira tukubwire rero yuko indege yahatiwe gusubira inyuma ubwo abagenzi bari batunguwe n'inyo zabaguyeho ziva mu gikapu cyarimo amafi yaboze, cyari mu kabati ko hejuru y'abagenzi. Ikaze rero muri aya makuru yacu. Indege ya Delta Airline yari mu nzira iva Amsterdam yerekeza Detroit muri Amerika, yasubiye inyuma igitaraganya ubwo abagenzi babonaga inyo zimanuka ziva hejuru zikabagwa mu mutwe. Nubwo hari hashize isaha imwe bari mu ndege, rihindukiye isubira ku kibuga cy'indege cya Schiphol, maze abagenzi bavanwa mu ndege kugira ngo isukurwe cyane. Bikekwa ko igikapu cyarimo amafi yaboze cyafungutse bituma izo nyo zigwa hasi. Umugenzi witwa Kelsi yabwiye Mail Online ko abakozi ba Delta bamenye nyiri ivarisi bakamufungira mu ndege nyuma y'uko abandi bose basohotse. Ntibiramenyekana niba hari ibihano bamufatiye. Kelsi kandi yavuze ko abagenzi bahawe indishyi z'icyumba cya hoteli hamwe na tike y'amadolari 30 y'ibyo kurya iyo bamara ijoro ryose bategereje indi ndege. Umugenzi witwa Philip Short yari yicaye iruhande rw'umugore wagwiriwe byibuza ni inyo 10. Abajijwe icyo yatekerezaga icyo gihe yagize ati, sinzi ibyari mu bitekerezo byanjye, nagerageje kubyikuramo, birumvikana ko byari biteye ishozi. Yavuze ko yatunguwe n'uko amafi yaboze n'inyo bitavumbuwe na kamera z'umutekano ku kibuga cy'indege.